Imbono iprofetho ikhona iyavela kodwa ke ngicela kunina kule mbono evelayo sizocela abantu ababonisi nababoniswayo abantu abangabaphrofeti abaqhuba iprofetho izanusi izangoma abathandazi bewuhlole lo mbono ovelayo ukuthi eyiyo ngempela yini bazobe sekuthi laba abawubonayo ngempela ukuthi umbono uyiwo abavele nabo ngaphambili bezofakaza bethula ubufakazi bokuthi ngempela okusho ngumthandazi namhlanje kuyiqiniso ngoba sidinga into enjengana ukuze abantu bakithi bekwazi ukuxwaya ngoba inhloso ethu akubona ukuthi senze sikhiphe iqhayiso kuthuleke kodwa sifuna ukukhipha iqhayiso ukuze abantu beqwaye so nawe uma ukuthi njengamanje umbono ofana nalo esikhuluma ngawo njengamanje usuvele kuwe vela ngaphambili sikwazi ukukhuluma le mbono ukuze abantu bakuthi baqwaye abantu abamnyama kanye nabantu abamhlophe bakithi eNingizimu Afrika ngoba sinabantu abamhlophe sinabantu abamnyama baseNingizimu Afrika abamqondo munye yes sinabo futhi abantu abamnyama abanayo umqondo ebhedayo futhi nabantu abamhlophe abanomqondo ebhedayo kodwa namhlanje sibhekelele ukuthi le mibono evelayo ayimsizi umuntu omhlophe nomnyama kodwa abamqondo munye siyabonga kakhulu ke sinaye futhi la umthandazi wethu oyisanusi ovela kuyimibono akasicacisela futhi ngeminye imibono abenayo bhuti wami ahlale phe kombono. Okay, bese singesho ukuthi manje kubusa umuntu omnyama yebo umongameli wethu umuntu omnyama kodwa isizwe sazobuswa ngumlungu. Yayizwa leyo nto. Ngamanye amazwi uthwena lento yokubusa komuntu omnyama izohamba iphela. Yebo. Futhi izophela madosi. Yeah, iyophela. Yeah, iyophela mayibuswa ngumlungu. Kahle into abafuna ukuyenza kusazoba nama country amaningi azobuswa umuntu oyedwa eAfrica. Yayizwa leyo nto. Into esaphasiswa sipasiswe only few countries because of lezi ezinenkosi eziqinile okunenkosi neinduna angeke kuyoba nzima ukuthi bengenelele bekwazi ukuthi beyenze ngendlela yabo le yesilungu abafuna ukwenza ngayo kodwa ke yonke la mazwe la ase-Africa angisho yonke iAfrica ngithi amazwe amaningi kahle amazwe ilawa la kusadeke amazwe kusadeke asozo lo moya ufuna ukuthi ungene asozobambana lama country ebuswe ngumuntu oyedwa into abayifunayo yayizwa leyo nto kubuswa umuntu oyedwa kuzokwenziwa kube nomuntu oyedwa phezulu bazoba khona abanye ongathi omengameli babe yichuse nje kodwa bangabi namandla kodwa kube nomuntu oyedwa onamandla kodwa kuyisadeke mngani wami ngoba kimi lento ivele ngathi isadeke khona la hayi kude khona la khona la since and nalo muntu ozobubusa abantu bengajabuleli akusinto ejabulisayo ngoba ifreedom le ngibona manje angeke ibephindi ibe khona so wanke phatha umlungu ifreedom yaphela angeke ngisho kanjalo angeke ngisho kanjalo ukuthi makuphatha umlungu freedom yaphela ngizosho ukuthi maso kubusa umuntu oyedwa ebusa la mazwe wonke la eAfrica la sondelelene la kuzoba nzima kakhulu ngoba lo muntu ozobusa ila abantu abahambisana abasebenzisana nabantu bemkhathi basebenzisana ngobunyama yayizwa leyo nto so le into yamanzi isaclear basafuna uqala beclear that's why nenkosi zingasadingeki amazwi la angena nkosi bazowafaka under lama country ngikhuluma ngawo ukuthi sazobusa umuntu oyedwa yezwa so manje kuvimba inkosi kuvimba inkosi ngoba nje namanje kahle into iphinde ivimbe kakhulu nanaseswazini ngoba eswazini nakhona kusenenkosi so once baqede ngobukhosi eswazini iyasondela futhi lento iyasondela into nje efuna uqeda isizwe akufuni bafuna ngathi bayalungisa ayikho into elungiswayo ngoba makuthi bayalungisa but kumuntu omnyama ekhale kakhulu kusho khona chaza ukuthi ayikho into elungiswayo ngezinye indlela balungisela bona namanye ama generation ngoba into ezoyenzakala ziningi izinto ezimbi ezoyenzakala ngoba kube sokuphethe labo mbuso ngathi ebesilungu igovernment ngixoxa ngizobe ngibiza ngani ngilabo esilungu mangithi bonke abesilungu ngikhulumela bonke igovernment yayizwa le government mangikhulumela besilungu igovernment ngoba abahambi ngolwazi lwesintu noma olomuntu omnyama siya controlwa kahle uyayibona leyo nto so ayisifuni igcine ifike lapho kumele ifinyelele khona ngoba abantu abamnyama bazokhala kakhulu abantu omnyama bazophela kakhulu but usizi enginalo yabonga ukuthi njobe ngihleli nawe kuyenzeka ukuthi sometimes ngifile lento maybe
ekukhathaza wena enhlizweni yakho manje mina angisatholi peace because of senginosizi lwabantu abamnyama enhlizweni yami that's why ngisho ukuthi no kumele ngiphakame vele ngidlulise ngisindise laba abanendlebe bazokwazi ukumamela ngendaba yani leya eyamanzi uyangizwa kahle ukuthi ya ngoba bafuna uqala beclear khana ngoba into yabo into ehleliwe sipasiwe kwezinye indawo yayizwa leyo nto sipasiwe kwezinja sokushoda lapha nalapha ukuthi bepasi bafuna ukucleara first khana ukuthi mabebusa kungabi nomuntu ozophendula and ngaze lisho ukuthi esazozilwela angeke libe nawo amandla okuzilwela futhi ngeke abe khona angeke futhi lento le ivela umveli nqangu uveza ukuthi kuzoba nento kanje and futhi ngeke sibe nawo amandla okuba uma ifika lento nje izocindezela wazi nayeka yenzakala lento angeke belinawo amandla angeke futhi manje abantu abaqale manje ukuvuka abantu abavula amehlo abavula amehlo bengakhohlisa futhi la into evela embonweni ukuthi kunamazwe angagcine e-United especially amazwe kusadekhi abumbene agcine phakathi umuntu oyedwa 2 kuzohambe kube nomongameli webaleli imhlophe yebo ozobe iphethe ngesandla sensimbi yebo kunjalo lokho kusho yebo kunjalo then ngingakhulumi kakhulu ngokwe garage sazoba nama agent amangithi ama agent ngabantu sesiphethile le okay sesiphethile uhulumeni mara ngiyabo nabo abantu abamnyama just ukuthi kumele bexwaye ngoba kuzoba nesikhathi sokuthi kuzoba nama agent mangithi ama agent ngabantu abasebenza bunyama abamkhathi abantu bakhona angeke libabone usungambone lapha esihambele ucabanga ukuthi umuntu maybe onormal kanti no ungasimuntu onormal so abantu bakhona ama agent akhona azobe sebenza ema garage yonke igarage le fuel izobe sebenza ema garage basebenza ngani ema garage kuzoba nalento ukuthi bonke kunohlobo lwemoto olubelonga to certain street okay ngifuna ukuthi siyiphethe lesiphetha le yahulumeni lesengenye ukuthi omunye imbono lo lo ngomunye but ngoba vele mayivelile ivele yavela iyonke line leso ibese ngisho ukuthi ngudlulise ngoba nayo ngomunye wabantu abamnyama ukuthi bazojoinisa abantu abamnyama bengazi ukuthi bajoina asiqale asilokhuzeke asiqale phansi leyazi ngithi nayo iyodwa yabona Kulela uyu Jesu